Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jannavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavallabha Girivaradhari Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Tira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jannavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jannavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana
Ahimsa Parivrajacharya Ashtatara Shishimat Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Pradishtatacharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Brahmsekaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Shishi Radha Krishna Gopagopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhana Ki Jai Jai Shishi Gornitai Ki Jai Shri Krishna Janmashtami Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Samaveda Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, second canto, chapter number 7, text number 26. Šodien lasām otro dziedājumu, 7. nodaļu, 28. pantu. Bhume suretra varuta vimarditayaha. 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 Klesha vyayaya kalaya sita Krishna keshaha. 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 Jatah karishyate januna palakshya margaha. Jatah karishyati jananupalakshya margaha. Jatah karishyate jananupalakshya margaha. Jatah karishyati jananupalakshya margaha. Karma nichatma mahimopani bandhanani. Karma nichatma mahimopani bandhanani. Karma nichatma mahimopani bandhanani. Karma nichatma mahimopani bandhanani. Bhume suretra varuta vimarditayaha. Bhume suretra varuta vimarditayaha. Klesha vyayaya kalaya sita Krishna keshaha. Klesha vyayaya kalaya sita Krishna keshaha. Jatah karishyate januma palakshya margaha. Jatah karishyati jananupalakshya margaha.
Karmani chatma mahimopani bandhanani. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Bhume suretara varudha vimarditayaha. Bhume suretara varudha vimarditayaha. Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. Jata karishyati jananupalakshya margaha. Jata karishyati jananupalakshya margaha. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Mataji. Bhume suretara varudha vimarditayaha. Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. Jata karishyati jananupalakshya margaha. Jata karishyati jananupalakshya margaha. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Bhumehe. Visas pasaules. Sura itara. Okay. Tos, kas dievbijīgi. Varudha. Soldiers. Karavīrus. Vimarditayaha. Distressed by the burden. Sloga nomocīto. Klesha. Miseries. Ciešana. Vyayaya. For the matter of diminishing. Lai mazinātu. Kalaya. Along with his planetary expansion. Kopā ar savu pilnīgo daļu. Sita Krishna. Not only beautiful, but also black. Nevien skaistiem, bet arī melniem. Keshaha. With such hairs. Matiem. Jataha. Having appeared. Ieradies. Karishyati. Would act. Darbojas. Jana. People in general. Ļaužu. Anupalakshya. Rarely to be seen. Reti redzams. Margaha. Path. Ceļš. Karmani. Activities. Darbība. Cha. Also. Arī. Atma Mahima. Glories of the Lord Himself. Paša kunga godību.
apanibandhanani. In relation to Saistībā. purport and translation by His Divine Grace, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. When the world was overburdened by the fighting strength of the kings who have no faith in God, the Lord, just to diminish the stress to the world, descends with His planetary portions. The Lord comes in His original form with beautiful black hair, and just to expand His transcendental glories, He acts extraordinarily. No one can probably estimate how great He is. Pants. Kad bezdievīgo valdnieku karaspēki pasaulē kļūst par lielu slogu, kungs atnāk kopā ar savu pilnīgo daļu, lai mazinātu zemes ciešanas. Viņš atnāk savā sākotnējā veidolā ar melniem skaistiem matiem, un lai vairotu savu pārpasaulīgo godību, viņš veic brīnumainus darbus. Neviens nespēja kā nākas novērtēt viņa diženumu. Skaidrojums. Šajā pantā aprakstīta kunga Krišnas un viņa tiešā izvērsuma kunga Baladēvas atnākšana. Gan kungs Krišna, gan kungs Baladēva ir viena un tā pati Dieva augstākā personība. Dievs kungs ir visvarens, un viņš izvēršas neskaitāmos veidolos un enerģijās, un visu to kopā sauc par augstāko Brahmanu. Dieva šodien ļoti daudz cilvēku atzīmē Šrī Krišna Janmashtami. And Srila Prabhupada gives this analogy that although the sun rises in the east, it is equally accepted as a source of benevolence all over the world. Un Šrila Prabhupada salīdzina ar to, ka, lai gan saule austrumos, tomēr saule tiek uzskatīta par labvēlības avotu vienlīdz visai pasaulē. So although Shri Krishna has originally appeared in the east in India, lai gan Šrī Krišna ir parādījies austrumos Indijā, today it has come and his transcendental glory has risen all over the world. Šodien viņa pārpasaulīgā slava ir uzlēkusi visā pasaulē. And his transcendental appearance is being celebrated and remembered by the devotees of the Lord all over the world. Un viņa pārpasaulīgā parādīšanās tiek atzīmēta un to atcerās bhaktas visā pasaulē. So of course, as pointed out here, and as it happened originally during Lord Krishna's appearance, not everybody was ready to accept the transcendental nature of the Lord. Tad, kad kungs Krišna parādījās, tad, un kā arī tas te minēts, tad ne katrs bija gatavs pieņemt šo kunga transcendentālo atnākšanu. And well, that wasn't so much of an issue to Lord Shri Krishna. Bet pašam kungam Krišnam tā nebija liela problēma. He appeared to reciprocate with those who do accept his transcendental personality, qualities and pastimes. Viņš parādījās tāpēc, lai veidot attiecības ar tiem, kas pieņēma viņa pārpasaulīgās īpašības, spēles un qualities, pastimes and activities un darbības. Forms. Krishna being the transcendental autocrat or the most independent person in the entire creation does not need an approval of an atheistic or faithless person. Krišna, kas ir pārpasaulīgs autokrāts, jeb visneatkarīgākā personība visumā, viņam nav nepieciešams, lai viņu atzītu ateisti. He does what he pleases. Viņš dara to, ko vēlās. And what pleases him the most is reciprocating with his devotees. Un visvairāk viņam patīk veidot attiecības ar saviem bhaktām. So 5,000 years ago, then he decided to appear in this world to reciprocate with his great devotees Vasudeva and Devaki. Un 5000 gadus atpakaļ viņš nolēma parādīties šeit, lai veidot attiecības ar saviem diviem diženiem bhaktām, Vasudeva un Devaki. So Kamsa, he being
demoniac person. He has imprisoned Vasudeva and Devaki. Un Kamsa, būdams demoniska personība, viņš ieslodzīja cietumā Vāsudevu un Devaki. He was one of those personalities who had overburdened the world with his fighting strength. Un viņš bija viena no tām personībām, kas šeit pantā minēta, kas bija nomākusi pasauli, kļuvusi pasaulē par lielu slogu dēļ sava bezdievīgā karošanas spēka. This is also one of the proofs, one of the observations one can see in this world, that without God consciousness, the living entity cannot be properly situated. Un tas ir viens no pierādījumiem, ka šajā pasaulē bez Dieva apziņas cilvēks nevar ieņemt šajā pasaulē pareizu stāvokli. That without God consciousness, there is always some kind of imbalance in this world. Un ja nav Dieva apziņas, tad neizbēgami šajā pasaulē rodās kāds disbalans. And as godless living entities become more and more powerful, the sort of disbalance they create is more and more damaging and more disturbing. Un jo lielāks kļūst šo te bezdievīgo personību skaits, jo lielāku ietekmi viņi iegūst šajā pasaulē, jo tāds postošāka ir šī te vai šis disbalans kļūst arvien postošāks. So during at that time, those atheistic kings were very powerful. Un tajā laikā šie te bezdievīgie valdnieki bija ļoti vareni. So they were creating disturbance for everybody, for their close relatives like Devaki and Vasudeva. Un viņi radīja problēmas ļoti daudziem vai praktiski ikvienam, gan saviem sev tuviem cilvēkiem, kā Vasudeva un Devaki. They were creating disturbances for the larger society. Un viņi radīja satraukumu arī lielākai sabiedrības daļai. They were not allowing other people to perform their natural duties. They were stopping the Brahminical culture. Viņi neļāva cilvēkiem veikt savus dabiskos pienākumus, viņi kavēja vai neļāva izpausties brahmaniskajai kultūrai. And they were in fact Kamsa and his demoniac friends were so powerful that they were creating a universal disturbance as well by stopping different sacrificial performances. Un Kamsa un viņa draugi bija tik vareni, ka viņi spēja apstādināt virkni darbību visuma līmenī, kā piemēram dažādas ziedošanas ceremonijas tika pārtrauktas. So some serious disturbance was going on. Tātad ļoti nopietnas problēmas bija. Not an angry bum on the street complaining about the world and smelling bad. Tas nebija tā, ka kaut kāds bombzis, kas kaut ko rūc un ir neapmierināts ar pasauli un vienkārši nepatīkami oži. A very big bomb. Vai, piemēram, ļoti liels disturbing with his bombzis. atheistic philosophy, disturbing the entire universe. Šajā gadījumā bija liels bombzis, kas ar savu ateistisko filozofiju radīja satraukumu visuma līmenī. So therefore the demigods headed by Bhumidevi approached the Lord to come and relieve the earth and the universe from the burden created by this atheistic mentality. Un tāpēc padievi un konkrēti Bhumidevi vērsās pie Dieva, lai tas atnāk un atbrīvo pasauli un visumu no šīs te ateistiskās mentalitātes. And of course the Lord, always being ready to oblige to any of the requests of his devotees, very easily agreed to the request. Un tā kā Dievs vienmēr ir gatavs izpildīt savu bhaktu lūgumus, tad viņš bija gatavs izpildīt arī šo. So before he appeared, he requested many of his great devotees and various demigods to appear as well. Un pirms viņš pats ieradās, viņš lūdza daudzus padievus vispirms ierasties šeit. So Devaki and Vasudeva, they were great devotees of the Lord. Devaki un Vasudeva bija dižani Dieva bhaktas. So when the Lord appeared, Vasudeva, although a great soul, he was very surprised. Un, kad kungs ieradās, tad Vasudeva, lai gan viņš bija dižans Dieva bhakta, viņš bija pārsteigts. Because the Lord did not
appear as an ordinary child. Tāpēc, ka kungs neieradās kā vienkārši bērns. He appeared as a grown-up child, as an adult. Viņš ieradās jau kā tāds paaudzies bērns. And not only that, I mean, Shukadeva Goswami also appeared as an adult, but he appeared naked. Un, bet, Shukadeva Goswami also appeared, he was 16-year-old. Bet tas ne tikai tas Šukadeva Gosvami arī neieradās kā bēbītis. Ja? Viņš ieradās pieaudzis, bet viņš ieradās kails. So it wasn't so uncommon in those days. Tātad tas nebija nekas neparastajās dienās. But what was extraordinary about the appearance of Lord Krishna, that he appeared wearing a full-on armor and the various decorations. Bet attiecībā uz kungu Krišnu neparasti bija tas, ka viņš ieradās pilnā tērpā un dažādiem rotājumiem. So Vasudeva, being a religious and learned Vaishnava, Un Vasudeva, tā kā būdams izglītots un reliģijos Vaišnavs, when he saw the transcendental form, he immediately understood this is the Supreme Personality of Godhead himself appearing in front of him. un tad, kad viņš redzēja šo pārpasaulīgo formu, viņš uzreiz saprata, ka tā ir Dieva augstākā personība, kas ir parādījusies viņa priekšā. And his confusion wasn't, wow, how is it possible for this sort of appearance? That was not what was confusing him. What was confusing? For most of us, we see a child like that, we will become, how is it possible? Mums vairākumu, ja mēs ieraudzītu tādu bērnu, mēs teiktu, kā gan tas ir iespējams. But that wasn't confusing Vasudeva. Bet tas nebija tas, kas radīja apjukumu Vasudevam. What confused Vasudeva was, how is it possible that the Supreme Personality of Godhead appears as his child? Tas, kas pilnīgi radīja apjukumu Vasudevam, kā gan tas iespējams, ka Dieva augstākā personība parādās kā viņa bērns. So the mystical appearance, the mystical pastime which took place there of a Lord appearing as a grown-up in a full armor, it wasn't confusing for him. He wasn't thinking, wow, that's strange. He thought, what is strange is that God himself has appeared as his son. Tātad tas, ka Dievs parādījās jau kā paaudzies bērns ar visām drēbēm un rotājumiem, tas nebija tas, kas viņu samulsināja. Viņu samulsināja tas, ka Dievs parādījās kā viņa bērns. And that's because he himself thought to be a fallen, conditioned soul. He thought of himself as a fallen, conditioned soul. Tas tāpēc, ka viņš uzskatīja sevi kā kritušu un apstākļu ierobežotu dvēseli. And how is it possible that the fallen, conditioned soul can have the Supreme Personality of Godhead as his child? Un kā gan tas iespējams, ka kritusi apstākļu ierobežota dvēsele saņem pie tās atnāk Dievs kā šīs dvēseles bērns? So that's what he was confused about. How is it possible? God has become my child. That's impossible. Tas viņa prāt bija neiespējami. Šis no viņa skatu punkta, ka Dievs ir kļuvis par manu bērnu. So this is a very wonderful example of a mentality, of a consciousness of a devotee. Un tas ir brīnišķīgs piemērs, kas raksturo, kāda ir bhaktas apziņa. And shows very nicely a difference between a devotional mindset or devotional mentality, a devotional heart, and a heart bereft of God consciousness. And it shows very nicely. Un tas ļoti skaisti parāda to the difference between the heart of a devotee and the heart of a person bereft of God consciousness. Jā, un tas skaisti parāda to atšķirību starp to, kāda ir tā personība, kurai sirdī ir Dieva apziņa, un tai personībai, kurai šīs Dieva apziņas nav. Well, Vasudeva, he immediately recognized the Supreme Personality of Godhead. Un Vasudeva uzreiz atpazina Dieva augstāko personību. But he felt himself unqualified to be in a position to receive and face the absolute truth. Bet viņš uzskatīja, ka viņš ir nekvalificēts, lai kaut ko tādu saņemtu, lai
lai skatītu absolūto patiesību vaigā. On the other hand, materialistic living entities, the absolute truth can stare in their face. Bet materiālistiski domājuši cilvēki uzskata, ka viņi ir spējīgi skatīt absolūto patiesību vaigā. No matter how much philosophy, no matter how much transcendental or mystical pastimes take place, they can never recognize the presence of God. Taču nav svarīgi, cik daudz pūļu viņu pieliks, lai kādas arī Dieva spēles notiktu viņu klātbūtnē. Viņi nekad nespēs saprast absolūto patiesību. And no matter how unqualified they are, they always think themselves to be qualified enough to understand the absolute truth. Un neatkarīgi no tā, cik nekvalificēti viņi paši uzskata, ka viņi ir pietiekoši kvalificēti, lai apjēgtu augstāko patiesību. But that wasn't the case with Vasudev. Bet tas nebija Vasudeva gadījums. He had the qualifications which allow him not only to understand the absolute truth, but to have a direct darshan of the absolute truth. Jo Vasudeva gadījumā viņam bija kvalifikācija ne tikai saprast augstāko patiesību, bet arī saņemt kunga daršanu. And of course that's also not so uncommon. There are many transcendentalists, there are many great yogis who can perceive the absolute truth. Un tas nav kaut kas neparasts, jo ir ļoti daudz pārpasaulnieku, kas ir sapratuši augstāko patiesību. But having the absolute truth coming and being your child, that's very uncommon. Bet tas, ka absolūtā patiesība atnāk un ir kā jūsu bērns, tas ir kaut kas ārkārtīgi neparasts. The absolute, Lord Krishna is, as we said before, is independent. Kā mēs teicām, kungs Krišna, būdams absolūts, viņš ir neatkarīgs. But here by the extraordinary qualities of Vasudeva, Lord Krishna was willing to make him, to subjugate himself to Vasudeva and Devaki. Bet šajā gadījumā, pateicoties Vasudeva īpašajām īpašībām, kungs nolēma sevi uzticēt, tātad, būdams neatkarīgs, viņš tomēr nolēma kļūt atkarīgs, uzticēt sevi šīm divām personībām, Vasudevam un Devaki. So this relationship between devotee and Krishna is mutual. Un šīs attiecības starp baktām un Krišnu ir appusējas. Just as a devotee is willing to subjugate and become subservient to the Lord, in the same way, the Lord reciprocates and he subjugates and becomes subservient to his devotee. Tāpat kā baktas vēlas sevi pakļaut kungam un kalpot viņam, kungs atbild tieši ar to pašu un vēlas pakļaut sevi un kalpot baktām. So, on the request of Vasudeva and Devaki, Lord Krishna, he took a form of an ordinary child. Un atbildot uz Vasudeva un Devaki lūgumu, Krišna pieņēma parasta bērna formu. Although Vasudeva and Devaki could understand that he is the Supreme Personality of Godhead and he has nothing to fear, they were afraid for him themselves. They were afraid for Krishna themselves. They were afraid. Un, lai gan viņi saprata, ka viņiem, Vasudeva un Devaki saprata, ka viņiem nav no kā baidīties, viņi tomēr baidījās par Krišnu. So at a certain level of devotional service, then the transcendental knowledge and transcendental understanding becomes secondary to your personal relationship with God. Un noteiktā Dievam kalpošanas līmenī tā pārpasaulīgās zināšanas un pārpasaulīgā izpratne kļūst pakārtota attiecībām. So although they could very clearly understand that he is the Supreme Personality of Godhead, he cannot be cut by any weapon, he cannot be harmed by anybody. In fact, he is the Ishvara Paramakrishna, he is the supreme controller of everything. Each and every atom in this world is under his supreme and complete control. Lai gan no pārpasaulīgo zināšanu skatu punktu viņi lieliski saprata,
ka kungu nevar ievainot ne ar kādu ieroci, jo kungs ir augstākais, kas kontrolē ikatru atomu šajā pasaulē. The devotional sentiment or the parental sentiment or the parental bhava or emotion towards the Lord was so much more strong than that understanding. Taču viņu šī te vecāku lomas tā bhava, tā garša, tā emocija bija daudz pārāka par šo te zinātnisko izpratni. So, being under the influence of the parental ras, then they were very worried about their child. Un būdami šīs te pārpasaulīgās vecāku rases ietekmē, viņi bija satraukušies par savu bērnu. Which parent wouldn't be worried about the child when the child had a crazy uncle like Kamsa? Un kuri gan vecāki nesatrauktos par savu bērnu, ja šim bērnam būtu tik traks onkulis kā Kamsa, who just recently had killed 7 of the other siblings. Kas pirms tam bija nogalinājis 7 radiniekus. So, as a parents, their first objective was to get the child as far away as possible from from his demoniac uncle. Un no vecāku skatu punkta, protams, tā pirmā vēlme ir savu bērnu dabūt pēc iespējas tālāk prom no šī te demoniskā onkuļa. And into safety. Drošībā. So they asked Krishna, please take a form of a child and let's get out of here. Un viņi lūdzās take a form of a child, jā, so we can hide you better. Jā, tad pieņem bērnu formu, lai mēs tevi varam labāk noslēpt un palīdz mums tikt ārā no šejienes. So then Krishna agreed and he took that form and he was transported by Vasudeva to Vrindavan. Un Krišna piekrita, viņš pieņēma šādu formu un Vasudeva viņu pārnes uz Vrindavanu. And we also see the selfless attitude of pure devotees exhibited by Vasudeva and Devaki. Un jūs redzat šo te nesautīgo attieksmi, ko izrāda Bhaktas un kas šajā gadījumā ko izrādīja Vasudeva un Devaki. The Savior was there. The Savior. Šī te glābšanas, viņu glābējs bija tur. The Supreme Personality of Godhead who fulfills all desires of living entity was standing present in front of them. Tā Dieva augstākā personība, kas piepilda visas vēlmes, atradās viņu priekšā. They could have requested him for any boon. Viņi varēja viņam lūgt jebkuru svētību. And of course for a person being in shackles, in a jail, in a dungeon, a natural request would be please free us from this difficult situation. Un cilvēkiem, kas atrodas ieslodzīti pagrabā, pieķēdēti, dabiska vēlme būtu lūdzu atbrīvo mūs no šī te ieslodzījuma. And in fact, that's what most of people do. They treat God as a genie in a lamp. Un patiesībā lielākā daļa no cilvēkiem tā arī attiecās pret Dievu. Viņi attiecās kā pret džinu lampā. So as soon as the genie appears, then they have their wishes. They want to be fulfilled. Un tiklīdz džins parādās, tā viņiem ir vēlmes, ko viņi izsaka, un viņi vēlas, lai tās vēlmes piepildītos. And they not so much worry about the genie, they just worry about themselves. Un viņi daudz nerūpējas par šo džinu, viņi uztraucās par sevi. But that's not the case with Devaki and Vasudeva. Although they were in a very difficult situation, they did not ask or request for anything for themselves. Bet tas nebija Vasudeva un Devaki gadījums, lai gan viņi bija ļoti smagā situācijā, viņi sev neko nelūdza. They only thought about the welfare of the transcendental beloved child. Viņi vienīgais, par ko viņi domāja, lai būtu lai vislabākais tiktu nodrošināts viņu mīļotajam bērnam. So they wanted Krishna to be in safety. Un viņi vēlējās, lai Krišna būtu drošībā. And in order to make that even more, Krishna more secure, they decided themselves to remain in the dungeon or in the jail of Kamsa. Un viņi vēlējās, lai Krišna būtu drošībā, un lai šo drošību vēl vairāk nostiprinātu, viņi vēlējās vienlaicīgi arī palikt šajā te Kamsas cietumā. They had an opportunity to escape with Krishna. All the guards were fast asleep.
Viņiem bija iespēja aizmukt no cietuma, jo visi sargi bija iemiguši. All parents, they like to be with their children. It is a very enjoyable moment for the parents to be with their child. Visi vecāki vēlas būt kopā ar saviem bērniem, jo būt kopā ar bērniem tas ir ļoti tāda, patīkams, tas, ko katrs vecāks vēlas, tas ir ļoti patīkami. Especially for a mother, it is a long-awaited moment when the child finally takes birth. Un īpaši mātei tas ir ilgi gaidīts brīdis, kad beidzot bērns piedzimst. The parents want to caress and take care. Tad vecāki Will like to caress. Jā, tad vecāki vēlas rūpēties par šiem bērniem. It's a very, very happy. Every family when a child appears is a very happy event. Ikviena ģimene ir ārkārtīgi laimīga, kad bērns ierodās. And fills the hearts of the parents with so much joy. Un viņi to ļoti priecājas un bauda to esamību kopā ar bērnu. But Devaki and Vasudev were able to renounce that parental happiness for the sake of Lord Krishna's safety. Bet Vasudeva un Devaki bija spējīgi atteikties no šīs te vecāku laimes, lai tikai Krishna būtu drošībā. So they decided to stay in the jail so that Kamsa will not understand that their son, Lord Krishna, has taken birth, that he has appeared. Un viņi nolēma palikt cietumā, lai Kamsa nespētu saprast, ka viņu dēls ir piedzimis. And in that way he will be even more safe. Un tādā veidā viņa dēls būtu daudz lielākā drošībā. So they were very easily to renounce their parental happiness for the sake of happiness of Lord Krishna. Un tā viņi viegli spēja atteikties no savas laimes tikai par labu Krišnas laimei. So Krishna left and they stayed. Un tā Krišna devās prom, bija prom, atstāja to vietu, bet viņi palika. And they continued their service in separation in the dungeon of Kamsa. Un viņi turpināja savu kalpošanu Krišnam, atrodoties Kamsas cietumā. So this is the transcendental qualities and transcendental nature of the devotees of the Lord. Un lūk, šīs te ir pārpasaulīgas kunga bhaktu pārpasaulīgās īpašības. Though remaining in this material world totally untouched by the duality of material existence. Lai gan viņi atrodas materiālajā pasaulē, viņi absolūti nav saistīti ar šīs materiālās dualitātes, šo materiālo dualitāti. So this is very, very difficult to understand for the materialistic people. Un materiālistiski domājušiem cilvēkiem to ir ārkārtīgi grūti saprast. Therefore, the Lord appears in a certain way. Un tāpēc kungs parādās noteiktā veidā. And he shows a certain qualities which definitely prove that he is the Supreme Personality of Godhead. Un viņš izpauž noteiktas īpašības, kas apstiprina to, ka viņš ir Dieva augstākā personība. And to help the devotees, aspiring devotees, become strong and fixed in their faith in the absolute personality of God. Un tas notiek tāpēc arī, lai palīdzētu baktām, palielinātu viņu ticību un palīdzētu viņiem nostiprināties šajā ticībā. So some of those qualities are here described here in this verse. Un dažas no šīm īpašībām šeit ir šajā pantā aprakstītas. So one of the characteristics of the Supreme Personality of God is that he has beautiful black hair. Un viena no iezīmēm, kas ir Dieva augstākajai personībai, ir tā, ka viņam ir melni mati, brīnišķīgi. So if somebody is saying that he is God, but he does not possess beautiful black hair, then, well, it's clear he's not God, he's a cheetah. Un ja kāds saka, ka viņš ir Dievs, bet viņam nav skaisti melni mati, tad tas ir krāpnieks. So pretty simple and straightforward, doesn't make it too complicated either, Krishna. Un tas ir ārkārtīgi viegli un nesarežģīti. Sometimes people think that discovering the absolute truth, you have to crack some incredibly complex code. Un daži domā, ka, lai saprastu, kas ir augstākā patiesība, vajag uzlauzt kādu ļoti sarežģītu šifru. And you have to have this extraordinary intelligence, determination and focus to understand.
Un jums vajag ārkārtīgu īpašu saprātu un koncentrēšanās spēju, lai saprastu to. But it doesn't have to be like that. Bet tam nebūtu tā nav jābūt. It can be very, very simple and straightforward. Varbūt ļoti vienkārši tas viss arī būtu. For those who want to be simple and straightforward in their quest for the absolute truth and self-realization, Krishna reciprocates accordingly. Un tie, kas vēlas, lai sevis apzināšanās būtu vienkārša, tiem Krišna palīdz un viņš atbild uz to un padara to vienkāršu. And those who want to make it complicated, Krishna also reciprocates accordingly. Un tie, kas vēlas, lai tā būtu sarežģīta, Krišna atbilstoši. So for his devotees, he makes things very simple. Un saviem baktām Krišna padara lietas ļoti vienkāršas. Because devotees don't like to waste time. Tāpēc, ka baktām nepatīk tērēt laiku veltīgi. For the devotees, the taste does not come from the discovery of the absolute truth, like for the jnanis. Baktām tā garša nenāk no tā, ka viņi atklāja absolūto patiesību, kā tas ir jnāni gadījumā. And the jnanis like to speculate and intellectualize about the nature of the absolute. Jnāni patīk prātot, būt tādiem intelektuāļiem attiecībā uz absolūto patiesību. But the devotees, they like to serve the Lord. Bet baktām patīk kalpot kungam. So this process of discovery is not so important. Un šis te atklāšanas process nav tik būtisks. What is important is being able to be engaged in devotional service. Tas, kas ir svarīgi, ir būt iesaistītam kalpošanā Dievam. The jnanis, they take great joy in their mental speculation. It's their life and soul. Un jnāni pats svarīgākais viņiem dzīvē ir šie te prātojumi. And devotees, they take great joy in the chanting of the holy name of the Lord, remembering his pastimes and serving him. Bet baktām lielākais prieks ir skandēt viņa svēto vārdu, atcerēties viņa spēles un kalpot viņam. Panini Muni, one of the known jnanis, Vedic jnanis, Panini Muni, viens no ļoti slaveniem vediskajiem jnāni, he has written Ashtadhyaya, and in it he has said that if he can reduce a word or sutra, an aphorism by one syllable, the happiness he experiences is equal to that of having a male child. If He reduces one sutra, one aphorism by one syllable. Yeah. Un viņš saka, ka ja viņš spēj samazināt aforismu sutru par vienu zilbi, tad laime, ko viņš izjūt no šādas darbības, ir līdzinās tam, ka ja viņam piedzimst, viņa ģimenē piedzimst puika. So, well, there's maybe 5 syllables in an aphorism or 6 syllables. If you can make it 1 syllable less, then he's so happy, more happy than having a child. Un tajā aforismā, piemēram, ir 5-6 zilbes, un ja viņš var padarīt šo aforismu par vienu zilbi īsāku, tad viņš ir laimīgāks nekā tad, ja ģimenē piedzimst bērns. And he has written this work on Sanskrit grammar, which is all very, very short aphorism. It's just a standard book explaining Sanskrit grammar. Un viņš ir uzrakstījis grāmatu, ļoti īsts darbs, kas izskaidro sanskrita gramatiku. And Jiva Goswami, a great devotee of the Lord, he has written also a book on Sanskrit grammar. Un Jiva Goswami, dižens dieva kalps, arī ir uzrakstījis sanskrita grāmatu, kas veltīts sanskrita gramatikai. And his sutras, some of the sutras are quite long, not so short. Un dažas no viņa sutrām ir diezgan garas, tās nav pārāk īsas. And he explains that he makes the sutras long because he wants to decorate those sutras with the names of Lord Hari. Un viņš paskaidro, ka viņš padara šīs sutras garākas, tāpēc, ka viņš vēlas izdaļot tās ar kunga Hari vārdiem. So all the aphorism, all the Sanskrit grammar rules are bedecked or bejeweled with the names of the Lord. Un visi šie te sanskrita gramatikas likumi ir izdaļoti ar kunga vārdiem. Because that's not what devotee is, happiness is. It's not in jnana, but in bhakti. Un kāpēc tas tā ir? Tad tāpēc, ka bhaktas tā laime nav jnānā, bet bhakti.
And there's no really point of knowing the absolute truth unless you can serve him. Un nav jēga zināt absolūto patiesību, ja tu tai nespēj kalpot. So the service is always a focus for the body. Un baktām vienmēr uzmanības centrā ir kalpošana. So Lord, keeping his devotees in mind, he makes the spiritual life of a devotee very simple. Sometimes people think, wow, it's too simple. Un Dievs kungs, turot prātā savus bhaktas, viņš padara to dzīvi ļoti vienkārši. Un dažkārt liekas, ka pat tā ir pārāk vienkārši. So people think, well, there's thousands and millions of people over the history of the world who try to understand the nature of the absolute. Un cilvēki domā, ir taču tūkstošiem un miljoniem cilvēku, kas cilvēks gaitā ir centušies saprast absolūto patiesību. And they're so intelligent, Un viņi ir bijuši tik inteliģenti, so qualified, tik kvalificēti, so learned, tik izglītoti. and they fail. Un viņi to nav spējuši. And they come up with all this complex and elaborate analysis of this material world and the transcendence. Un viņi ir nākuši klajā ar ļoti tādu izsmalcinātu un ļoti sarežģītu materiālās pasaules skaidrojumu. They categorize everything into so many different groups. Un viņi ir kategorizējuši visu tik daudzās dažādās grupās. And many times they fail before the end of their life. They have progressed very, very little. Un pārsvarā viņu progress dzīves laikā ir bijis ļoti neliels. They haven't reached a conclusion. Viņi nav nonākuši līdz noteiktam secinājumam. And here is something so simple. Un šeit ir kaut kas tik ļoti vienkārši. Like coming to a conclusion based on the color of somebody's hair. Un te ir kaut kas tik vienkārši, ka secinājums tiek balstīts pamatojoties uz kādu matu krāsu. Well, that is why. Because the God is not known through gyan, through speculative knowledge. Tāpēc, ka Dievu nevar iepazīt caur gjānu, caur prātojumiem. God, or Lord Krishna, can be only realized through bhakti or through devotion. Kungu Krišnu var apjēgt tikai caur kalpošanu viņam, caur bhakti. So if we can develop this primary qualification of devotion, then we can very easily recognize the absolute truth. Un ja mēs attīstīsim šo te primāro, šo te galveno kalpošanas iezīmi Dievam, tad mēs ātri apjautīsim absolūto patiesību. Just like Vasudeva, very quickly he recognized. Kā Vasudeva, viņš ātri to apjēdza. He wasn't like, okay, could you please wait here a little bit? Viņš neteica, vai tu nevarētu nedaudz pagaidīt? Let me get my library. Es tikšu līdz savai bibliotekai. Let me just check some references here just to be sure. Ļauj man pārliecināties, atrast apstiprinājumus, lai būtu pilnīgi pārliecinātam. There are so many pretenders and cheaters in this world. I have to make sure you're not one of them. Ir tik daudz dažādu krāpnieku šajā pasaulē, man jāpārliecinās, ka tu neesi viens no tiem. It wasn't like that. Tas nebija tā. From his heart to the eyes of bhakti, he could very quickly and easily understand. Ar bhakti acīm no sirds viņš ātri to varēja saprast. So therefore, for the atheistic people or mental speculators, it is impossible to realize the absolute truth. Un tāpēc ateistiem un tiem, kas ir tikai prātotāji, nav iespējams apjēgt absolūto patiesību. Because of lack of this fundamental qualification. Tā iemesla dēļ, ka viņiem trūks šī te pamata īpašība. Lack of devotion. Un tas ir vēlme kalpot Dievam. The Lord is independent. Dievs ir neatkarīgs. And he has no need to prove himself as the absolute truth. Un viņam nav nepieciešamība pierādīt, ka viņš ir absolūtā patiesība. And the only thing which is attractive for the Lord and induces him to reveal himself is devotion. Un vienīgā lieta, kas viņam patīk, vienīgā lieta, kas mudina viņam sevi atklāt, ir tās, ka kāds viņam kalpo. So when the living entity manifests bhakti or devotion, then the Lord makes very quickly arrangements to manifest to such devotee.
Un, ja dzīvā būtne izpauž šo te īpašību, izpauž šo te bhakti, tad Dievs kungs ātri atklāja sevi viņam. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said that we should not act we should act in a way that the absolute truth will want to find us. We should Act in a way that the absolute truth will want to find Bhaktisiddhanta us. Sarasvati Thakurs teica, ka mums ir jādzīvo un jādarbojas tādā veidā, lai absolūtā patiesība vēlētos mūs uzmeklēt. Because on our own we will never be able to realize the nature of the absolute. Tāpēc, ka tikai saviem spēkiem mēs nekad nespēsim saprast absolūtās patiesības dabu. But if we act in devotion, Bet, ja jūs darbojaties kalpojot Dievam, then absolute truth, the Supreme Personality of God, will very happily reveal Himself to us. tad absolūtā patiesība Dievs būs ļoti priecīgs sevi atklāt jums. And when He reveals ourselves, then the devotion will help you understand, yes, here is my worshipable Lord, Shri Krishna. Un tajā brīdī, kad viņš atklāja sevi jums, tad tas, ka jūs kalpojat viņam, šī te noskaņa, kalpošanas noskaņa, šī te prakse palīdzēs jums saprast, ka lūk, tas ir tas, kā mēs kalpojam. So the Lord appears like that to reciprocate the love of His devotees. Un tā kungs parādās, lai atbildētu uz savu bhaktu mīlestību. To restore the order in the universe. Un tāpēc, lai ieviestu kārtību, atjaunot kārtību pasaulē. And also He performs those extraordinary pastimes, so we have something to talk about. Un viņš arī tāpēc izspēlē šīs spēles, lai mums būtu par ko runāt. If the Lord wouldn't come and appear, what will we be talking about? Ja kungs nebūtu atnācis un parādījies, par ko gan mums būtu runāt? We will be talking about our neighbors, Mēs runātu par saviem kaimiņiem and what celebrities, vai kādām slavenībām, and novels and other ordinary things which happen in this world. romāniem un parastām lietām, kas notiek šajā pasaulē. But because the Lord appears and performs so many wonderful pastimes, we have a very wonderful and transcendental subject matter to engage ourselves in. Bet tā kā kungs ir atnācis un ir parādījies un ir izspēlējis tik daudz dažādas lielas spēles, mums ir pārpasaulīgas tēmas, kurās iesaistīt sevi. And listening to the transcendental literature and transcendental pastimes of the Lord is a sure way of realizing the absolute truth. Un klausīties par kunga pārpasaulīgajām spēlēm, tas ir drošs ceļš uz kunga izpratni, absolūtās patiesības izpratni. So those who already perfected, already self-realized, like Vasudeva and Devaki, Tie, kas jau ir pilnīgi un sevi apzinājušies kā Vasudeva un Devaki, they enjoy the pastimes of the Lord. viņi bauda kunga spēles. And those who aspire to attain that same position in devotional service, they also benefit from the same pastimes. Un tie, kas tiecās ieņemt tādu pašu stāvokli, ar laiku tie arī gūst labumu no šīm te spēlēm. So in this way, the Lord in one act accomplishes so many things. Un tādā veidā kungs ar vienu darbību sasniedz tik daudz dažādu mērķu. By His appearance, He does everything which needs to, all the different works which needs to be done are accomplished. All the different works which needs to be done are accomplished by the simple act. Ar šo te vienkāršo it kā aktu darbību, ar savu parādīšanos, tiek sasniegt tik daudz, viss, kas ir nepieciešams, tiek paveikts ar to vien. So following in the footsteps of Devaki and Vasudeva, we should take a shelter of devotional process. Un sekojot Devaki un Vasudeva pēdām, mums ir jāpieņem patvērums pie šī te kalpošanas Dievam procesa. And aspire, especially on this wonderful day, to absorb ourselves in a pure and unalloyed devotional service. Un īpašajā dienā mums ir tas mūs iedvesmo tīrai un nedalītai kalpošanai kungam. And by that devotional service, we should have faith that just like Krishna appeared 5,000 years ago, that also He will appear in the cave of our heart
and liberate us from the material bondage. Un mums, pateicoties šim te procesam, kurā mēs kalpojam Dievam, mums ir jātic, ka tāpat kā kungs varēja 5000 gadu atpakaļ parādīties, tāpat viņš var parādīties mūsu sirdīs un atbrīvot mūs no šīs te pasaules. Shri Krishna Janmashtami